Amasain Longklai District MJ Shwai Tu Tele member te Jonen Geo Chong Te Chuan Chibai kan buk chawa Voina inma kantu puan chua tur hi azau thayang bera min thedar sakturin kan ngen chawa hun chatak min siam saka wangin lom thu kan saibok ani e Voina inma thu te hi tu tangai kan ni ti tar lang ila kading lamatang hian introduction kapenga ban no parjel donia pi tulsi mala ani hi chakma mahila samiti ya kan choi tu ani toke ban thome donia adot lemi hi milon chakma senior vice president central young chakma association ania adot lemi hi Lawrence Chakma executive member Mizoram Chakma Student Union Sama Alal Chunenga president MZP sub headquarter Chongte Shadan Bikas Chakma general secretary Central Young Chakma Association Lalthang HC Lalthang Liana secretary Waymel Chongte group Stephen Laram Tluana president Mizo Student Union headquarter Chongte Moses Lalven Hima, founder Longklai District Student Association. Vila Lenkola, assistant secretary Wele Chongtapi branch. P. Loram Chini, president MEGP Chongtapi branch Tekanni. Voina Longklai press lapa Jonen Geo Chongte Kanronin Lan Chanchu Heteng Hian Soi Masaberta Ila. Trong tất cả chung bị cả những thiam mít bụi sinh khát sang thum zali somli lệ pariat chuang omin in kalpona kong bụi Christian na lam hoi inan kol na damdoi ina lệ dan lệ phơi ken qua mít bụi te himet tur lama har sat na namen lo kan tur mek ania hemi chung chang a hian tarik nuriat lệ ni kwa mei sang hi lệ som hi lệ pali khan Joinen Geo Chongte Chuan Minister Pathum Home Minister Health Minister le PWD Minister te an office a nge muin le kha nen kan har sat na le mamo na te kan lo thlen to a mai ro chu kan tu thlen na tangin hi lai mai aliam nuwa po ma son na emo a hlotlin na voin thlenga kan lo mulo hi thria thiam har kan tia makpo kan ti le ani Jonen Geo Chongte Chuan in ngai sak lok na le in thliar na omanga kan ngai to hial ani Home Minister zom tak hena kan tu thlen to te ti hian soizano nen nei ma saberta ila Chongte a hian SDPO hi kumsang azgwa som kwale paruk atanga thutanin quarters pangale office pakhat om thina Tun din hunai ro quarter hi luat klak pakhat chia om to ani SDPO hian reader SI te po tur ani line pakhat ma anom lova tuna hian SDPO constable pakhat le driver pakhat long kan nei mek ani tin MPRO lama constable GD tenen staff panga thina Kumruk liam ta trong khan MPRO pahi chia omin GD po anei velo ani sub divisional SDP wa chuan staff palital omve thi se ti kan du le ani chong ta police station hi kumsa ka sgwa somko le pariat khan omin hemi hun lai hian quarters somni auma tuna hian quarters pali chia luatla om to ani Ven himan thuktu ta kan police ta quarter hi sakhat emo thom that ani theinan kan lo ngen to bok ani chong ta police station staff din hun heti hian tar lang le ta ila inspector hi pakhat kan nei meka sub inspector hi pahni nei tur kan ni line tun din huna pakhat chia kan neya Assistant Sub Inspector hi pahni nei tur kan ni line tun din huna pakhat ma kan nei lo ani
head constable hi pathum kan nei meka constable hi somporuk omtur ani lain tun din huna hian constable pakhat chia kan nei ani tarwang khan chongta police station a hian in deilo na ana sem em maya nam song song om khom na le in chen pol na ani wangin law and order ken ko konga har sat na nasatak kan tok lo thailo ani tin the Mizoram Police Act 2011 Act number 3 of 2012 in a tarlan angin police station chongtea danin aphut angea meichia le no pang ten ven him na thazo an nei theinan women and child protection dash da meiche police kan nei venge theinan chak takin ma min lak sakse ti in kan nge obok ani health minister zom tak nena kan fen to te ti hian soi saw na nen sun song le ta ila community health center trong ten moya hian mi sing ni sangli zakwa somthum le pak chuang kanom meka chumi en kol tur chuan MBBS doctor pakhat le Ayush medical officer pakhat ve chau kan nei ani mi pui tamlam le mamo dan ngai tuin MBBS doctor pakhat tal min pathei se tia ingen na kan no siam to laya tarik ni ruk June sang hi le somni pali health department hoya doctor somthum le panga appointment pe kan ni khan chong te ya MBBS doctor pakhat po pe kan ni velo kha shia thiam har sa kan ti le bok ani chong te le che vel mi pui atam so khi chu khosak har sa mun pui pan ve theilo kan ni tlang puya chu wangin community health center chong te hi damlo mitam zok chuan damduin kan panber ani lo theilo ani ama ero chu tun din huna population zat ngai tua chuan thok tu in dailo na ana sem em maya tin manrua ni thattok lo na ana sem em bok ani Dr. Rinisa MBBS doctor kan nei mek hi ultrasound en thei tura zir chuak ani a ultrasound Kolber community health center chongteya kan nei velo awangin Raipur te pumlom har sadan nei damlo tam takhi chongte huna en thei kan ni lo thin ani mun pui pan theilo khosak har sa jok ten en kon thajok don du ma ila kan dong thei ta thin lo ani tin community health center chongteya X-ray call kan nei lai mek chu hun rei to takata man theilovin om to ayan call tu technician po kan nei lo na ari ta hle mai van boine to X-ray ti ngai kan omin longklaya emo lungleya X-ray tura refer kan ni ta thin ani tin khosak din hunin azirlo awanga ahun taka X-ray ti theilo har sat na tok le inen kol chun zom theilo damlo tam tak kan lo om to bok thin ani chu wangin chong te le a che vel mi pui ten chongkai taka man thei tu X-ray call tha le technician min ngai to sak turin kan lo ngen to bok ani community health center chong te hian kum tam liam ta khan ambulance kan lo nei ve to thina ama ero chu tun din huna kan ambulance hi atui ek klabal troi cheto ani chongte ria hi in lamanaw ne home delivery tamna ania nikum sang ni le somni pathum April atanga December sang ni le somni le pathum thenga naw piang zong zong zani somnga le pali zinga somriat le pali zat chu inanaw piang anne nu le naw te tan damdoi in nge naw nei hi a huin a thwa a
nau te le nu tan social na konga apoi mo em bok ani chung zong zong a thlen the nan chuan ambulance si kan mo hle ani tin ambulance kan nei lo awanga har sapna kan to hi hei chau hi ani lova dam lo serious le accident an omin chong te ya khol tha zok kan nei lo awangin mun pui lama refer mi engama zat kan lo om to trina ma se lirte man the mai rem chang om thin lo awangin phur mai thei an ni lo fowa nun na chan thei reng te po ambulance om lo awangin chan man lo te po kan lo om to thin bok ani chu wangin community health center chong te ya ambulance kan nei lo awanga har sapna kan to te min fiat thiam saka min ngai tua sak turin kan ngen ani community health center chong ten huaya hiam health and wellness center panga a oma heng center te en kol tur hian health supervisor kan nei lova health supervisor kan nei lo awangin health worker chu supervisor charge laktir ani ta treat ani amairo chu center dang te ya in dailona anasat em awangin chongtel center phei chu kharhial ani to ani heng center te enkol tur hian health supervisor dil to ni in kan nei ani chuan tun a in health and wellness center le thop tu te ya masona chakle thazo kan nei nge kan ringa hei hian chongte le che vel mi puite crucial na athazong in ngong ani kan ring klat ani tin sub center chongta si noya hian mi pui singkhat sangthum sali somli le pariat anom meka heng mi pui te en kol tur hian health worker pakhat kan nei mek hi atok zolovin kan thria a mi pui te har satna sathiama health worker pakhat min da bel sakturin kan nge na min ti hlok tlin sak chuan kan lom leang community health center chong the staff din hun ti hian tar lang le ta ila sub divisional medical officer hi pakhat kan nei meka doctor MBBS si pakhat kan nei boka doctor IUC pakhat kan nei ya dental surgeon hi pakhat kan nei ya staff nurse hi pali kan nei ya 4th grade paruk kan nei ya laboratory technician panhi kan nei ya ICDC counselor pakhat kan nei ya adolescent counselor pakhat kan nei ya dental hygienist pakhat kan nei ya pharmacist pakhat kan nei ya block account manager pakhat kan nei ya ambulance driver pakhat kan nei ya staff hi avain somhile panhi kan nei mek ani PWD minister zom tak na chanthulen to te soi chun zom le ta ila strengthening of chongte to Barapan Sri Road under special assistant to state for capital investment SASI 2022 to 2023 under chongte subdivision a chongte ko chung Kamalanagar kong siam resurfacing na tho mek chung changa tarik ni kwa May sang hile som hile pali ningani khan PWD minister nena furlu mang ya zofel ani theina na ma min lak sakturin kan lo thlen to a voin thlengin heng kong pui siam na hi zofel ani lova heng na ti hi tun July ni som hile panhi sang hile som hi pali tho tan nia zofel tur ani line tun thleng hian WBM takngial po pha zo ala ni lova WBM pha to sa po fur khua alo ni le tak awang le alung quality a chiat em awangin asom de vek to a tun din huna hian chongte Kamalanagar ko chung in kalpona zong zong ti theido tho chu lir theya tlan hriom tak vek ani to ani
working season ni chia to lo ma se tun aya har sat na lian zo mi puin kan to lo nan arang thayang bera WBM talapha ani theinan ma milak sak vak turin kan ngen ani ole ti hian atop khardon ta ila jonen jio chongte anga kan khotlang mamo le har sat na sarkar kan khen te hi August ni som pathum sang hi le som hi pali August ni som pathum sang hi le som hi le pali thole ni ma sarkar malak na engma maso na le a hoklin na hu tur omlo ni chuan ni som pali August sang hi le som hi pali hian jonin jio chongte kan thu khom le dona a tu langin India Independence Day sang hi le som hi pali boycott hial kan lo ti ni poin mo kan phur lawang ti kha kan sei du ani hun local to chong takutlang mamo sarkara kan lo thlen thin te a in bum na anga ngai thai appointment transfer order ti chuakin ami hring hu tur omlo thok tu in da chang om fowa a thok tu nge local om te po kar mi khat aral huin lak le emo son chua ani le mai thina heng hi jonen jio chongte chuan in zalo na le in mu sit na kan ngaya tun nuwa hetiang ang thil ten nom hi theng to lo se kan tia a theng non le ni chuan joinen jio chongte chuan angoi bu pui mai don lo ani ti vinia hian kan puang e